Maître Bukuru Ntwari witabye Imana tariki 2 Kamena 2021 azashyingurwa ku munsi w'ejo tariki 10 Kamena 2021 nk'uko bikubiye mu itangazo rikomeye cyane umuryango we wasohoye. Tugiye kurebera hamwe rero ibikubiye muri iryo tangazo, nawe ureba hasi handitse subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe no makuru yacu abatandukanye. Iri tangazo rero nibutse ko ryasohotse mbere gato yuko RIB nayo isohora ibyavuye mu iperereza. Ni muri urwo rwego rero turaza nabyo kubigarukaho muri no nkuru yacu. Uyu munyamategeko wakundaga kugaragaza ibibazo biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yapfuye kuwa 2 Kamena 2021. Abari Nyabugogo bavuze ko yiyahuye amanutse mu nzu ya kane y'isoko rizwi nk'inkundamahoro. Ni ku cyumweru rero itangazamakuru twabonye itangazo ryanditswe n'umuryango we rimenyesha igihe azashyingurirwa ko ari tariki 10 Kamena 2021. Ni muri iryo tangazo hari aho umuryango ugira uti umuryango we uboneyeho umwanya wo gusaba abantu kudaha agaciro amakuru adahuje n'ukuri ari gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga n'ibitangazamakuru bitandukanye ku bijyanye n'urupfu rw'umuvandimwe wacu, ahubwo hagategerezwa ibizava mu iperereza ry'ibanze ndetse rizatangwa n'inzego za leta ziri kubikurikirana. Itangazamakuru kandi ryashatse kumenya niba abo umuryango wa Bukuru Ntwari baramaze guhabwa ibyavuye muri iryo perereza, maze tuvugana na Dickson Muganwa, uyu ni umukuru w'umuryango. Dickson yabwiye itangazamakuru ko ariwe wanditse ririya tangazo ndetse yemeza ko nta cyahindutse kuri gahunda yo gushyingura Maître Bukuru Ntwari kari kuri uyu wa 4 tariki 10 Kamena 2021 nk'ibisanzwe. Twamubajije amakuru bahawe ku cyateye urupfu rwa Maître Bukuru Ntwari nk'uko basabye mu itangazo abantu gutegereza ibizava muri iryo perereza. Mu kudusubiza Dickson yagize ati ntabwo rero ndi hano ku kiriyo aho kiri kubera uyu munsi ndi Rwamagana ku kazi, ariko ejo nzagerayo. Ntabwo rero nabashije kuba nabaza amakuru kuri telefone ngo menye ko hari icyo bababwiye ku bijyanye n'iperereza aho rigeze, atariko ejo nzaba ndiyo kandi nzaba namaze nanjye kumenya ukuri. Atariko subundi ho twe dufata ko umuntu yapfuye no kumusezera impamvu n'ibindi ntabwo tubireba cyane. Aha rero akaba yagarukaga ku bijyanye n'icyo iperereza ryaba ryaratanze. Nibwo rero yavuze ko mu by'ukuri ibijyanye n'iki perereza rizagaragaza ko ahanini bo ntacyo bibabwiye. Itangazamakuru kandi ryahise rimwibutsa ko mu itangazo bavuga ko hari amakuru yaje aherekeje urupfu rw'umuvandimwe wabo atavuga ukuri, maze tumubaza niba hari ukuri babwiwe. Dickson ati ntacyo baratubwira, ariko ntekereza ko ejo natwe tuzabaza niba hari icyo bagezeho cyangwa byaba bigikomeje nabyo tukabimenya. Nibutse ko rero mu kanya kashize hari mu masaa 8 nibwo umuvugizi wa RIB yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru maze ashyira hanze ibyavuye mu iperereza ryakozwe n'inzego zibishinzwe. Ni mu kiganiro rero waramutse Rwanda cyatambutse kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda kuri uyu wa 3, umuvugizi w'umusugire wa RIB Murangira Bitseri yavuze ko iperereza ryagaragaje ko Bukuru yiyahuye. Yagize ati twebwe rero ibyo twagenje nk'urwego rw'ubugenzacyaha bigaragaza neza ko yiyahuye. Amashusho ya kamera z'igihe yinjiye, uko yaje akinjira aramanuka muri etage arazamuka muri etage ageze hejuru arinaga, ibyo nta gushidikanya kubirimo. Dr Murangira akaba yananenze kandi abakwirakwije amakuru atandukanye n'ukuri bavuga ko ashobora kuba yishwe. Ni mu magambo ye yagize ati hari abantu bafatiranye iki cyabaye maze batangira kubikabiriza bavuga ko yishwe. Ababihuza n'ibindi byabaye by'abantu biyahuye nabyo bigaragara ko biyahuye. Umuntu rero yaragiye aha interview umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe hariya i Nyabugogo kandi uzwi, aramubaza ati ese wabonye uko byagenze? Undi ati nge nabibonye ngo umuntu yaje aparika imodoka kandi mu by'ukuri nta modoka yaparitse, nta nubwo azi gutwara, nta nubwo yari amuzi, ntazi n'uwo ari we, noneho ahita abihuza n'urugo rwe. Umuntu w'umunyamakuru
utambutsa ibintu nka biriya mu by'ukuri aba afite undi murongo we utandukanye. Ikindi kandi akaba yanaburiye abatambutsa bene ibyo biganiro. Maître Bukuru Ntwari rero nibutse ko yari umunyamategeko ukurikirana imanza zitandukanye, yagiye agaragara kenshi avuganira abaturage b'abanyamurenge bamaze igihe bahohoterwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, agasaba ko ihohoterwa bakorerwa rihagarara. Biteganyijwe ko rero Maître Bukuru ashyingurwa kuri uyu wa kane ku isaha y'isa moya. Hazabaho gufata umurambo mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru, hanyuma ku isaha ya saa 2 habeho gusezera umurambo mu rugo rwe Kimisagara, naho rero saa 6 hazabaho umuhango wo gushyingura mu irimbi rya Rusororo, nk'uko byose rero bikubiye mu itangazo uyu muryango wasohoye. Ngayo nguko rero twese dukomeza kugira tuti Imana imwakire mu bayo, kandi niyo nzira ya twese. Mukomeze rero mugire ibihe byiza. Reka dukomereze no mu yandi makuru nk'ibisanzwe. Urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu Rwanda ruranyomoza amakuru yatanzwe n'abo mu muryango w'umunyapolitike Paul Rusesabagina avuga ko adahabwa ibyo akeneye muri gereza. Uru rwego ruvuga ko afashwe nk'izindi mfungwa. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboye. Mu minsi ishize abakobwa ba Rusesabagina Paul ufungiye mu Rwanda bumvikanye ku mbuga nkoranyambaga batabariza se, basobanura ko itariki ya 4 z'uku kwezi mubyeyi wabo yabahamagaye abasaba kumutabariza kubera ko agiye kwimwa ibiribwa, amazi ndetse n'imiti. Mu byo abo bakobwa basobanuye bavuga ko umubyeyi wabo yababwiye ko yabwiwe n'ubuyobozi bwa gereza ko butazongera kumuha ibyo kurya, ndetse ko n'amazi bajyaga bamuha atazongera kuyabona, n'imiti ndetse no kuba yahamagara bitazongera. Ijwi ry'Amerika ryavuganye n'umuvugizi w'urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda, Madamu Uwera Peri Gakwaya, asobanura ko Rusesabagina ari umufungwa nk'abandi, afatwa nka bagenzi be. Imfungwa nk'abandi, ari kumwe n'abandi, asangira n'abandi. Ntabwo akigemurirwa bya biryo bye bya wenyine, ntabwo arasangira n'abandi, afatanije n'abandi byose. Ako ntabwo yigeze yagemurirwaga nande. Kubera ko bavuga ngo ararwaye, afite regime, narinzi ko yari afite ukuntu agomba kubaho wenyine nyine bidasanzwe. Byaraga n'ibyo bavuga, ariko ukuri siko kumeze. Rusesabagina arwaye kimwe n'abandi bantu dufite barwaye indwara zidakira. So Rusesabagina ni kimwe n'izindi mfungwa, tumufata kimwe n'izindi mfungwa. Iyo akeneye kuvuzwa arwaye nk'uko n'abandi bose, uretse ko atajyana arwara. Ariko bibaye ngombwa ashaka medical check up, tumuhuza n'umuganga akabakorerwa medical check up. Nta mwihariko afite mu byarya, no kuvuga ngo arya ibyo mugenera abandi bafungwa. Afite uburenganzira kuko ni ibiryo bigenewe abandi bafungwa bose. Nta kintu kidasanzwe agomba kurya nk'abandi kandi akabaho nk'abandi. Ibigenerwa umufungwa wese w'u Rwanda na Rusesabagina arabigenerwa byose uko ubizi. Koste abwira umuryango we ngo ni ubwa mbere n'ubwa nyuma bavuganye, ntabwo akemerewe kubahamagara. Imfungwa zose ziremerewe guhamagara. Rusesabagina ni umufungwa nk'abandi, kandi ibyo abafungwa bose bagenerwa ntawe tubwira ngo telefone ubu cyangwa ntutelefone, ni buri wese uko abishaka. Nawe ari muri abo rero. Ubutumwa banditse bakoresheje imbuga nkoranyambaga, abakobwa ba Rusesabagina kandi bagaragaje ko kuba umubyeyi wabo abana n'abandi bagororwa atazi nabyo bibahangayikishije. Ariko umuvugizi w'uru rwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda we kwemeza ko gufungirwa hamwe n'abandi nta gitangaza kirimo, kuko nta byumba byihariye bigenewe abagororwa bamwe. Mwarabibonye ko yanditse avuga ko twamufungwa ari wenyine ngo mukaba. Ibyo rero mu gihe umuntu twamuhaye rumu ye, hari n'abandi baba mu rumu zabo akavuga ngo twamushyize mu kato, yagomba kujya mu bandi. Rero Rusesabagina nta kibazo afite kuba ari kumwe n'abandi, agomba kubana n'abandi. Aravuga ngo ibyo bamukoreye byose ni uko ngo yanze, ngo yikuye mu rubanza. Ese mbabarire sindi bugire icyo mvuga ku byo bavuga, kuko bavuga byinshi. Niba umukobwa wavuga ati yavuze ngo dusakuze, bagasakuza koko nibasakuze, rero nese uragira ngo mbyogere wiki. Kuba mu bandi nuko ari wenda bafite icyumba kiri asangiye n'abandi bantu, wenda sari bimeze gute? Gereza ni gereza, ifungiwemo imfungwa n'abagororwa. Nta gice speciali, birashoboka ko twavuga ngo tumuhaye icyumba cye nk'uko mbere cyagera byakozwe. Ariko byari no kugira ngo avuye hanze mu kashuko hanze tunarebe ashaka kuza, ntawamenya. Covid ni ikintu kigenda ahantu hose. Kuba yarabaye wenyine icyo gihe kikarangira akaba ari kumwe n'abandi, icyo si gikwiye kuba ishu, kuko n'abandi bagororwa bose barabana. Imfungwa n'abagororwa baba hamwe, nta gipande twubatse ngo iki
n'icy'imfungwa runaka cyangwa abagororwa runaka. Rusesabagina Paul amaze amezi asaga 10 mu Rwanda akurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibitero byagabwe n'abarwanyi b'umutwe wa FRN, inyeshyamba zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, byaguyemo abanyarwanda mu bihe bitandukanye. Kugeza ubu umuryango we ndetse n'imiryango mpuzamahanga irengera uburenganzira bwa muntu ntiyahwemye kugaragaza ko Rusesabagina yarenganijwe, agashimutwa ndetse bagasaba ko yarekurwa. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.